Sinomnyamukela zimhlophe enhla nasezantsi khuleka kumnokwatsha lozikhundla khongelalela ngihleli nodokotela ngihleli nenyanga ezinyanga baba kanguni dokotela asikwamukele namhlanje kade sagcina khehle baba ugwatsho hlala hlatha kwaze lotamadoda yazi ukuthi ujabule kakhulu uphinda ngikubona khehle mangena lana ngizwa ngathi ngiphathwe ikhanda lelincane kodwa mangifika la ngiyabona ukuthi kuneyiphepho kugcwele imali kunalendlu le ekhona la uDisemba sithemkhulu namhlanje safisa ukuzwa ukuthi njengoba kuDisemba ngamaholide yini le uthi ngempela namhlanje uyagaranta ukuthi kwaMhlanga umuntu angayithola dokotela madoda amakhulu ningathoke banibuka le nkundla zokuxhumana madoda amakhulu ngikhuluma nani kodwa ngikhuluma nangonyingolo lapho madoda siyakhuleka madoda amakhulu ningathoke bafana abafishana indlela ukuthi ngicela la ekhaya ngoba ngihlala ngisho ukuthi mangizokhuluma nento angikwazi ukuvela ukukhulume ngingazange ngibatshele impepho le ukuthi ngicommunicate nalabantu esizokhuluma ngabo manje njengoba sizothinta igama labo kumele labantu masikhuluma kwathi ngikwazi ukuthi hayi sengizothinta lamadoda ngizothinta omkhulu ngizothinta lawa ungamadoda asuka ngiphethe cool yebo okay hayi singaqhubeka so sifuna ukubheka khehle lami ukuthi njengoba waziwa njengodokotela osiza abantu nolekelela abantu now December ukhona sike sathi basikhuluma sihamba ofe wathi wena awuvali inyanga ayivali yini lo oyiphethe sibona kunedlula nako futhi ugaxo nemali la yonke into ihamba kwenzakalani dokotela sibeke sombeni into engakhuluma ngayo kubantu abafika bathi abantu bafuna ukuzobala amaphepha angisho ukuthi ngoba ngibala amaphepha ngisho ukuthi kumuntu agijimela ukuthi uzothala into elanda imali but into engizoyisho kumuntu ngikhulumela umuntu ethi mina ngifuna ukushintsha impilo yami ngoba kuDisemba ngiyababona bafowethu basika amapholo amaLamborghini mina akukho kwenzekayo uyazi kwesinye isikhathi agwathi kuza kube buhlungu enhlizweni yami ngibona umuntu wesilisa oyindoda ekhaya ethi baba Mhlanga anginamoto angilobolile into zami ziyabheda anginamuzi kodwa ngiyindoda ngize ngimdabute ngiyafisa mangabe ngempela uNkulunkulu yangipha amandla ukuthi ngikwazi kulo muntu ngimphalo kenginako ngabe ngivela ngithi mfowethu awucathi kodwa ngesizathu zezinto engiphila kuzo angikwazi kuphela ngimnika lo muntu ukuze aphumela ngifuna ukuthi abuye kimi ngizomnika leli gono engalithatha mina ukuthi abantu baphile ngalo dokotela uyaziwa dokotela Mhlanga suke komhlaba lingana kakhulu begcikeni dokotela silandise ke namhlanje yini ke umuntu obuke la uthi cha mina njengodokotela Mhlanga ngizokunika siyazi ukuthi isikhathi sefestival abantu abaningi babuyile basemakhaya babuka le video kunale ndlu le ndlu lethe masingena kwashobelindo la ngiyafisa nayo ukuthi ungena kancane ukuthi isebenza kanjani la kukhuluma kakhulu abantu abangamabhingi abantu abathanda ukubala imali obhuti ababuye egoli osisi ababuye egoli noma babuya kuphi ababuya khona ngoba kuDisemba kunomuntu ethi mina emsebenzini ngiyaphuma kuDisemba mase ngibale nebonus lami kodwa imali engisanayo 25,000 sengisebenza unyaka wonke ayikho into engiyenzayo sike sashumayela kusukela February until namhlanje ukuthi abantu abaphile kuze bakwazi ukuphumelela njengami ngithi mina mangigoduka kwathi ngithi mangihamba ngekhaya ubona kakuqala nasomgqoko omthali uhamba insizwa manje Mhlanga uyagoduka mina ngithi mangisuka la ngoba ngila eMhlanga nje ngithi mangisuka la mina kwathi ngiya ngale manguzi mhlawumbe ngikhiphe imoto eziwu5 ngisuka ngihamba lapho zidonsi ngibona zigcwele okhombisa ukuthi ngiyekhaya indoda ngekhaya ingakubaleka ukuthi indoda kumele iqinize la ekhaya idle iqine ibe indoda ngiyazi kubanzima kwenzani ukuthi indoda iyadinga ukuthi ifike la ekhaya iqiniswa izinto enzozikhuluma kuzo kubantu engiziphethe angizukuphinda izinto eziningi but into enkulu engigarante ngayo kwathi into engayikhuluma kubantu futhi ngayilandela abantu uyabacebisa abafana abafishane isandawane sibona dokotela uphathe ama-passport uya koMalawi uhamba uya koBotswana uwela uya koMozambique bese koba sekhaya so usukuza abakhona ukulandela abantu ukuthi bathole into enomsoco dokotela into ebalekile ukuthi abantu bakwazi ukuthi baphile baba nento ephathekayo bakwazi ukuthi bondle imindeni yabo mina into engisebenza kakhulu ngayo la ekhaya ama-boys iyona into abantu ngithinta abantu kwaje bahamba abantu bangithengela ama-63 bangithengela ama-Volvo bangithengela ama-Mercedes njengoba ubona nje la ekhaya nje ehlala ezitezi nje imoto nje nqwaba ama-Legend 50 la ekhaya amahluzu alikho uhlobo lwemoto esingenalo dokotela nawe umukele ngasekhaya sesiphetha uthi mina dokotela Mhlanga ngiyakwazi hlezi ngikubona hlezi ngizwe ukwathi ukukhuluma nawe ngiyafisa ukuyithola lento
ngiyayifuna lento umuntu oyifuna ngempela lento ngifuna ukuthi afike kimi ngoba ku December nyangeni abantu bathi bane-special nami mina nginaso special ngifuna ukunika umuntu isipoko umuntu oza kumina kumele azi ukuthi manje ngiyothwala lento esho ukuthi mina la ngizothakatha la ngizoloya la ngiloya umuntu ukuthi aphumelele la ngiloya umuntu ukuthi ahlupheke kodwa ufuna ukuthi simloya ukuthi ahlupheke asomloya but la ngiloya umuntu ukuthi aphumelele la soloya impumelelo la soloya imali asizukuloya umuntu ukuthi ahlupheke geza inhlanhla yomuntu aphumelele ngigeza inhlanhla yomuntu ukuthi aphumelela othi mina ngifuna ipokwa ngifuna amathamba ngifuna iluthu ngiyagaranta la ekhaya ukuthi mawufikile ngiyokuthatha ngokufaka empopomeni ayi madoda ningathuki ngiyokuthatha ngokufaka empopomeni kulo mpopomo leyo la khona ngiyovula khona isombulu senhlanhla yakho ngigeza bese ngikufaka uhlanga lwemali elihamba namafutha esandawane mukele ngasekhaya inombolo kodokotela uzoyithola njengamanje le ntambo lena dokotela elengimali ngeke wathi uzosichazela isho ukuthini sebenza njani le ntambo ngeke ngathi ngizoyichaza babhathi because abantu abaningi bake bangibuza bathi mkhulu sibona isigqoko sibona intambo ngabe chaza ngiyabona ukuthi kukhandwe ngezinhlolo izinhlolo zasolwandle okusho ukuthi le ntambo mayizolandwa kuwe noma uzokwenzelwa yona ayithengwa iyathungiswa uthatha izinhlolo zihlanganiswa nawe ezikhumbathizeni ngoba ibona ithungwe nje ithungwe ngesikhumba selinkalakala ngolimi lasemamboni bathi inkalakala ngesizulu kangasazi ukuthi ngoba sihlalelwa lesilo sinomsilo omude umsila kothungele lesikhumba leso silo lesithi lasihamba khona silandelwa ofish njengengwenye sonke siyazi ukuthi ingwenye la ihamba khona la ofish abagcwele khona uzotshulandelwa imali mangabusuna mase kunalento babhathi okusho ukuthi imali izwa ngami ilandela mina njengoba ngiphila nje kwamina ngimali ithi baba ngiyibona nansi ngiyibona awuyashayawa madoda mthotela asibanikeze inombolo kunomuntu ongasekhaya othi mina ngiyayifuna lento sengicela ukuthi ke ngiqhumane dokotela bakuthola kanjani dokotela Mhlanga ngifuna wena wangempela othi mina sengifuna ukubona babudokotela ngoba ngempela mina sengifuna ukuyothwala ngifuna isipoko inamba ozokwazi ukungithola kuyo ku WhatsApp ngoba siya ku December babhathi sizoba nenkinga la ema contact ngoba inamba ka 063 la ekhaya isizoyivala but hayi manje sizoyivala mhla ka 25 ngesimo sokuthi sifuna ukudla amaChristmas asivala la ikhasi izobe sibasebenza abantu kodwa ngesimo sebhizi icontact izobe ivalekile ayifoneleki izobe itholakala ku WhatsApp but ikhona inombolo esizokwazi ukuthi sibanikeze yona abazokwazi ukuthola kuyo but abafonela inamba ethi 063 802 4862 063 802 4862 MTM lo wala ekhaya let 079 solo kuyahekwe kazi kuya ngeke bezobakhala ngayo left and right ngicela ukuthi bayibloka everywhere abayibona khona inamba yala ekhaya kwaMhlanga ile 063 802 leyo number noma kanjani yokuthatha ikubeka noma ngena ku WhatsApp izokunika address indawo esikuyothi nasisembilo West number 38 Queensmead Mall mawusuke eGoli faka Queensmead Mall mbukele ngasekhaya sebonga kakhulu nomi kanjani dokotela nazi inombolo ku screen abantu bazokwazi ukuthi bayithole siyathokoza kakhulu bobo wemali yonke into uthi lo December umbukeli uyamthembisa ukuthi noma ngathanda uyophumelela ongena ntanda soyifaka ngekhaya #noma kusenje sekhona ithemba